Clear tu le ngai thatu te ninga ni chibai le vekule tun troma chon ni zan English Premier League in khel result train bul kan chananga tin zanin in khel tur fixer te le football thuleng te po thlirangai thla khona nei chhole donong o ni zan lama khan English Premier League game monom tak kan clear thei hlomin arin oma ni zana in khel ngai ven hlober te zinga mi Liverpool in point thum an hlo chuaka kai thar team che thatak Sunderland chu sikhat fa in an ne he in khel hen Liverpool hen goal shot tum somni pani te me umai an ne ya an va nei tum chuni se goal khung treu thei din muna an ding an ne Sunderland nam hen goal shot tum ko nei ve bukin in khel pum pui thira po Liverpool kan rin lok angein achung nung zo ka an trang an ne Stadium of Light Sunderland Stadium in khel munom taka hian in khel tana minute som thumna box pon thret ta tangin Florian Wirtz goal shot thatakin aneya veilam kila alut teu hle ma se Sunderland goalkeeper che thatak Robson thatakin alo dang man ane minute som thum pathumna veilam atang gakpo ball pass lu thazet cho Florian Wirtz goala pet ngalin avan tuai hle goal ban apet per deu top mai minute som thum pariat na dinglam atangin mo sala chon ball cross thatakin aron neya Florian Wirtz goala tawma se hei po Robson thatakin alo dang le first half golut lovin antri na second half minute somnga pakwana ekitiken veilama ball lu puyen ball cross alirin aneya sala chon goala pet ngalin au deule chia minute somruk pathumna a goal tange ngeya dinglam atang mo sala corner pe chu vandai chon chiang zetin atau lut diara chon tau chho tumma se ball kal arang lutuka atau chok man talo minute somriat pasarina box chung dinglam atangin Florence Wirtz ball pek thatak chu Curtis Johnson veilam kila athoi phaya heipo out le chia hun pek bel minute som ko pasarina Curtis Johnson box dinglamatlan sala tan ball pe pheyen mo sala hian veilam kila athuaya ma se van doi laklo ane gola alu lo le chia hemi nu hian thil thleng danglam omzui talavin hun atopa Liverpool hian anmamo tak point an hlo chuak ti hian table Liverpool in point thum an hlo chuatak awang hian point somli paninen parukna omzui se ma se Carlai home game khela che sual team pani anchunga United le Chelsea te chu an nai ta hle Sunderland namero point som thum parukne som pakhatna an chuk thong inkhel danga mashroi tu Arsenal mek tu City lampoin an che that an chun zom chawa mikwal team Fulham chu sithum fai ngutin an ne he inkhela hian City hian goal shot tum som pali an neya Fulham lampo hian hun tha in siam no len goal shot tum som pathum an nei thei ane inkhel pum pui thlira ero City an chung nung zo ka Fulham lampo hian an chai thei hle inkhel monom taka minute somni palina dinglam atrain Matthews Nunes ball cross chu Anderson chon anlama atau let peka afu lem lo hle Semenyo aron dok zoka gola apet lut zuita ane sikhat vayen ma an hruai zui bok minute somni pakona tun hnai chawa che thatak Wilson chon box pon thret triangle shot aneya a goal teu hle Donnarumma chon thatakin alo dan sak a safe nu hian ball hi vom chok ngalin City hian an counter zui ngala goal po an khong veilama Semenyo chan ball chak taka tlan lu puyen box chunga tlan O'Reilly tan ball a pe phei leya ani hian moizeta chip lutin Sydney Fine City hian ma an hruai zui ta der ane minute somthum pakwana a goal le ngal Phil Foden chon rang takin box pon threta ding Haaland tan ball a pe pheya Haaland hian dinglam kila alirin pet lutin amoi teu hle ti hian City hian sithum fain ma an hruai zui ta der ane minute somli panina Wilson an Raul Jimenez tan ball pe Kevin gola apet zui ngala goal mauta alir lut lo chia Smith Rowe point aron nang ching lo le chia boka Fulham an van doi hle second half hian team pani ten hun tha anin siam le nuala Fulham lam an hlo om deuh zawk te po kan ti thayang ma se goal dang ero alubel zui talawa City lam hian Semenyo Nico O'Reilly le Erling Haaland te goal khung hangin sithum fain ne nan changa an mamo tak point hum an hlo chuak
ti hian table tharbera City point somnga pathum nen pahni na omzui zelin mashoi to Arsenal chu point thum chawin an phak talawa khel khatin an khel tam thong Fulham lam ero azona trumthum an tlom na nita hian point som thum pali nen som pahni na an chuk ve bok inkhel danga season tharlo turata na UEFA Champions League khel phak ngei tum Aston Villa lam point thum an ron hlo chuaka tun hnaya an che that tok lo charon thai chia yen Mikol team Brighton chu sikhat fain an ne shram he inkhel hen Aston Villa hin inkhel chungzong in targeta so trum khatma an nei lova Brighton hian trum riat goal shot nei thongin an inkhel tok ang reng khop maya Mizo pa mita ero a boring tluan zak kan ti thayang chu he inkhel hen minute somriat parukna Aston Villa team an van nei khop maya minute somriat parukna Brighton midfielder Jack John an lama goal ati lut pala hei hi Villa lam hian chak puinan an hmang zui ta anne targeta shot nei mi lawin sikhat fa hian hne na an chang ti hian table tharbera Villa hi point somnga nen pathum na anom zui zela an hne tak Brighton lam ero be sei phak lo chun zom zelin point som thum pakhat nen som palina anom thong Anni ho bak en Barney lam point thum lo chuakin an mamo tak point thum lo chuak thei tur hian mol nei tu Crystal Palace so goal thum goal nin an hne he inkheran Crystal Palace en game an thunun zoka goal sat po tum somni te meu mai nei hian an van doi hle ball possession a po achung nung zoka an tang ane Barney lam hian inkhel chungzong in targeta so tum ni chau an neya ma se goal thum an khung kan ti thayang danglam vele thin khop mai on goal pakhatom tinani chu inkhel munom taka hian Crystal Palace tan minute som pasarina le minute som thum pathum na anlak Luther Larsen chung goal khungin Sydney fain ma an shroya Barney team comeback hi aro puite po kan ti thayang first half fun top marshet minute nga chung velin goal thum an khung thei ane minute somlina Barney tan Hannibal Mesbridge chon ansipur aron su thena hun tampo aliam ma minute somli palina Anthony chon ansipur asu zauder hun pekbel minute somli pangana Jefferson Lerma chon anlama atilut pal leya Barney lam hian hun reilo te chungin ansipur ansu zo pialama mashroina goal an khung theya second half an goal veng him tuan thei zuita hian an mamo tak point thum an hlo chuak Tihian Barney lam he season kalmeka atum linan chak veta in point som pariat nen som pakwana anom zui zela amai ro chu som pasarina himchina hi an phak lo na alasang ang reng khop maya a himchina chen Nottingham Forest and point som ni pasari nei mekin ma setil thelo ero omlo ti shetharta ila Palace lamero tlatniam chunzom zelin point som thum pani nen som pathum na anom thong English Premier League kin na te zanina nei chunzom anile do na season kalmeka che chelem lo tak Brentford lam chuan anmola Arsenal team mashoi tu chu anlo mi khwalang country tangin team pani te tan he in khel hi apoimo hle do na Arsenal team hi an chak lo chuan an hnuaya City a in point thum chawin an sang fal to do na anin hnai hle to don tinani chu wang chon chak apoimo hle do na City lam point he result hi an ngai chang ve thapin arinom bok Brentford lampo season tharlo turata na European competition khel phak tuma thei top chuamek an niya azonin trumni chak to yin Arsenal team an matson tura po inrin tok na lian tak an nei ngei arinom pasarina mekin an chakchon Liverpool le pel thei turin hun tha an nei don nge ya antan apoimo le don ane probability tonga anlaka ero Arsenal team chakring antam zoka tunge chak zoka kan rin ve hlomle annoin matson to hian Liverpool lam hitum som pakhat an chak to wa Brentford hitum ruk chak ve to bokin tumruk in ne tok an nei to bok team pani te football chanchina anin matson masak ber hi kumsang haja ko pani December ni som pathum khan aniya khami tum khan gol khat ve ve in pe in ne tokin anin matson nung ber hi kumliam ta December ni thum khan aniya Arsenal hian Emirates Stadium a Sydney fai ngotin anlo ne anne heng anin matson bak hi han clear let ta ila anin matson nung pasaria Arsenal hi tum ruk ngot an chak theya tum khat draw result ombokin Arsenal team hian record an nei thahle tun tumanin matson tura tunge chak zo ka kan rin hlomle
German DFB pokal lama lut vele tadai ila ni zana quarter final in khel omchuna Hurricane na khel mek na Bayern Munich chan ne na hlutak changin semi final an luta mikhol team RB Leipzig chu Sydney fain an ne hei in khelen Bayern nam hiang go satrum som pakhat an neya Leipzig hen targeta satrum khat chau nein an ngam lo hle in khel bo rok tang taka minute samruk palina Hurricane chon penalty time Bayern tan ma an shroina goal a khonga hun tampo aliam ma minute samruk pasarina goal alut le goal khung tu hi tu dang ni lovin Luis Diaz tu naya che thatak kha ania goal alu na konga asem saktu Olise pon fak aphu le bok hemi nu yang goal dang alu bel zui talava Bayern Munich and Sydney faya ne na changin semi final an lut ta ane inke result lam chu kalsan taila football thulenga lut chhaudonang o tu trum chu Wayne Rooney thu soi tang hen bul tran ta ila ni zan da makhan Fabi zero manon aron tarlan dan chuan Wayne Rooney chon lubuka chu aning hle niin alang Wayne Rooney chuan he pa puiro hi kaning khop maya a hneom tak zet ane mu phak lawa omdai thaise ka du dan ane ya chu chu ti thei ngei po ka chak hle kereka ho hian United team azona trunga chak thei turin hun tha an nei ya tun din muna United team en draw result an nei ai chuanin lubuka ringo thi an ngai to ane ama hian Andrel ro zongjong an siama chu chu thil thalo tak ane United team player tele engama zat po hian an chak du na ril ro chu lubuka wang te po ani thei anga chu chu an mentality thalo tak chu ane United ma ngai na tak tak ne na chak du na ril ro an put anga ya lubuka wang mai maya an boy angai lo tin Wayne Rooney chuan asoi Wayne Rooney chon soi zui zelin United an chak lo khan atrap ni te point alanga ani na taka chon alom wanga trap ani karing zok ani United team ha chak se alu an me tanga alar na chu azo der don ani tun din huna chon alar na hi aum chun zom le theidon na alom em wanga trap ani zok karing ti hin asoi European Super League po ni jang khan atop tak thu puan ani tarup maya akal pui thei ani don lo ni hin alang ta ani tun nai loka han Barcelona chon European Super League khel tura anin no do thu an puanga ni zan lama khan a huai hot tu singa lian tak mai Real Madrid pointel an tum lo thu an puang vele ta hetiang ani ta ka chuan European Super League hi kalpui thei ani don talo ani kan hria tangin European Super League hi nei tumin thei top chu ani thina code lam point phalna an peto ani ma se UEFA Champions League lam hen an do ve tlat thunga Champions League khel an du chon European Super League ka an khel lo angai ti hin an sohia Real le Barca lam hian Champions League mang thangut ai chuan European Super League lam kalsan hi an thlang ta zok ane aum zia chu club lian pahni Real Madrid le Barcelona te anin hnu do ta ka chuan European Super League hi atop zui ta ani berang chu Paul Scholes point thu thar aron neya Arsenal team chungchanga angai dan chu ron soi vele ta yen Paul Scholes chuan Arsenal team hi tun season ron thata thut an nilawa ahma dai atang khan an thato anne he team hi an special ma fakpo an phu hle kumdanga ha chon Pep Guardiola naw te kha an tha ma Arsenal team hi kan faklo mai chau anne an hlia khu ne ema wang po ani thayang chu kumina ero Arsenal team hian an tha danang berle ani na danang takin an ron khela chu fak an phu na chu ani bok kumdanga po khan an tha renga City an kan ema wang khan Arsenal that nei kan mulo mai ani ti hin Paul Scholes chuan asoi magai point ni jang khan thu thar aneya transfer kongka kharta ka khan adu chuan Real Madrid chu alo zom thei reng maya Real Madrid khan andor ngei thu asoi magai chon Real Madrid atang khan somna thatak ka hmuwa ma se ka hnol ta ani ka du ber chu City ta na inlan kha aniya indor na po kalpui ngal aniya City ka zom zui ta reng bok chu ka lom na thlen tu aniya Real Madrid hitlap ro puile thatak chuni ma se City ka zom thei kalom da izok ti hin asoi Tottenham Hotspur nam point an team en goal tu thalo mai Thomas Frank chuni jang khan an ban tak thu puan aniya club ho tu tenen khun khan taka anin biak nuwa ana chet lai chu akal santa ane Thomas Frank Henry Court anei chekhop maya Spurs team hi tum som thum pariat kai hroi manin tum som pathum chau achak puya
trum som pahat draw result nei puyen trum som pali te meu mai achak lo zoka atran puya awin red hi English Premier League club tha paru kanti te en kol to tu zinga record nei cheber ani nge ya Thomas Rangalaka Tottenham lampo hian do theina an nei zui thei talo ane tundin muna som parukna o mekin tlathut thei din muna anding me ka anmani khai chuak thei tu tor coach anjong don ta zok ane Crystal Palace team tana inland mek mateta po United team chan senglu antum ngei thuni jang khan puan ani ya Football Insider lamin atarlan danin amana hian pau million somthum vel chu the chu antum ni hin an soi kumsom ni pariata upa mateta hi AC Milan pan trap tu kha ani ya liam wangin azom thei talem lo ane maseni he zai ngai tia an soi kha angai le don lo ni in alanga adam thachak le he hi United team lam lomna ani in an soya senglu tumin thei top an chua zui don ta ane England team te polo in goal to Fabio Capello point ni jang khan thu thar nei hin Cristiano Ronaldo talent cho midang ne na khai khin chinia a hriat lo thu a soi ve tlat mai Fabio Capello chuan Cristiano Ronaldo a hian Messi Ronaldo le Maradona te hi chu an tha jok ani mai thaya ma se Cristiano Ronaldo talent nei ang te hi chu an ni hian an nei ve lem lo ani chu mai ba ka thorim na konga po tu ma hian an tluk lova ani ai hian in kan soi tak the ha tha thoma se thorim na le ti tak tak na nuna chuan Cristiano Ronaldo ai tha anom lo tin asoi kan pom ve hlomem le United team tana loin lan to pandit trong du le ngei om zet mai Gary Neville point Liverpool chungchang ni jang khan thu thar aneya be sei lo takin Liverpool team chuan UEFA Champions League an khel asrin thu asoi be sei lo kan ti khan Gary Neville tongka tan chun be sei lo ani thayang chu hemi chungchang hi Sky Sport ina ankom na Neville hian asoya Liverpool team hian mason chu anmamo tak zeta tundin muna ero Champions League khel phak tuma thei top an chona konga ero an hlotlin karinga season thara Champions League khel phaka anom ngei karing bok amai ro chu chumi ti thei tur chan anin lungrwal ton na te an tho ho na te a thata ngai veu don na thei top an chopo anga nge yang ma se karil ru tak tak soita ila he team hen Champions League an qualify ngei karing ti hin a soi zui bok City team en kol mek tu Pep Guardiola point ni jang khan thu thar anaya Erling Haaland chungchang an zona chu changin media te chon pressure pevak lo tura adu thu asoi Pep Guardiola chuan season tira achitra emma tu naya gol khung a har sat te hi kei point kapom thlape amai ro chu ani khovel striker thaber ani meka ani chun zom zel bokang kan team tan po gol tam tak ala khung zel don ti ka chianga media te hen pressure in penasalutuka ani hianin adol zolo chang aum ve thin ani chutiang pressure chu pevak lo ula ati turang chu aron ti chhaule main karing ti hin asoi hei mai ba ka hian Erling Haaland po media tena an soi zongjong chu lo o e lo tur le social media thil an soi thin te chungai thatam lo tura adu thu a hril bok Liverpool team forward Mo Salah point du tu nei ro chho zelin Saudi Pro League train offer thatak amu chun zom zela nizan lama khan alitiha chon senglu antum thu soi ani vele tatlat maya Al Nassr nen anin chu don a ang hle kan hriatang khan alitiha thian transfer kongka khar don trep khan an striker poimo Karim Benzema chu an cha na Al Hilal lama alu san tapmakani kha hemi wang hianin athak tu tur an zong chho zela Mo Salah lam hi an hoita a ang hle transfer kongka loin hong tura Mo Salah hi Al Nassr le Al Ittihad te hian senglu tumin anin chu don ta ane Liverpool ina senglu tuma an hel na sat mai Nico Slaughterback point ni jang khan thu thar aneya Liverpool team azom lo mai rin na alian hle hei hi achan ber chu ni zana ma khan Nico Slaughterback hian Liverpool team zom ngot ai chuan Real Madrid ama du tu chu zom athlang jok ni hin antar langa Borussia Dortmund achua sandon chuan Liverpool team ni loin Real Madrid hi athlang jok tura ngai ani chho tran ta Chelsea lam point ni jang khan thu thar ron nei vele ta yin season kalmeka komota na che thatak Nikopas chu senglu antum thu puan ani vele ta ama po senglu anno tum to hi senglu antum non le don ta ane
Nicopa situn din muna alo khel to thin na Real Madrid lampoin senglet le antum thu anlo sei to wa Chelsea nen hian anin chu tura ngai ane club pani te ba ka United point thom an nei ve red phok tun din muna Nicopa si alut na hi Euro mak ta doi somriat ve lai ni tura ngai ani thong Arsenal lampoin thulo momshia tur an nei chho trep ni hin alanga ni zan lama khan journalist lar tak mai chuan Arsenal team hian Kai Havertz chu contractor an zia pui do ni hin aron tar lang tlat mai Steve K journalist chuan Arsenal team hian inbiak na an kalpui me ka indoor na po an kalpui thahle ni hin asoi Arsenal team tan Kai Havertz tu naya aron parvul chhole tran to wa Arsenal team lampo hian shal ai chuanin kol zui an thlang don ta ni tura ngai ane hetiang karen Liverpool lampoin Arsenal chu makhalin American striker Christian Pulisic chu sengnu antum dona ani sengnu tur hian amana po sum the chhuanwal antum bok AC Milan lam hian US international striker mana hian Euro mak ta doi somnga vel an phut ni hian alanga Liverpool emo Arsenal hian sengnu antumin arinom heng bakain United lampoin sengnu antum thu anlo sei ve to bok Arsenal lampoin antlar hung lam chu thuam chak antum chhoze ni hin alanga an nei sa te thatok view ma se lukeba chu sengnu an latum tha thawa RB Leipzig defender mana hian in Euro mak ta doi somriat vel po the chu anin huam ni hin antar lang hemi chungchang hini jang khan English media te chun antar langa Arsenal lam hian antlar hnung lam hi thuam chak chun zom an latum tura ngai ane Manchester United lampoin ni jang khan English media ten antar dan danin Said El Mala chu sengnu an latum chun zom ta zela kon team tana inlan mek mana hian Euro mak ta doi somnga vel the chu antum Said El Mala hi transfer kongka kharta kahan United hian sengnu anlo tum to wa Said El Mala po hian azom man trep ma se chung ko te aron hnuwa kon team tan lain lan chun zom turin thu an rona achung te tu hi zomin kon team tan hian alain lan chun zom ta ane season to pairo achwa ngei arin oma United team hian mimalin remna nei pui an lo tum lai lok ta ane Chelsea lampoin ni jang khan thu thar dang ron nei vele ta hin antlar malam thom chak antum na konga Dusan Vlahovic su senglu antum do na football azin konga yove azom no gol somruk pali zet khung to Dusan Vlahovic mana hian sumpo Chelsea hian the chonwal anin huam Vlahovic in season kalmek atop huna Juventus si acho sandon ti achiang thokhat towa hei hi Chelsea lam hian man tangkai an lo tum ta ane tundin huna club dang point ani hi an hel ve mek bok Manchester United point ni jang khan thu thar dang ron nei vele ta hian season kalmek atop huna Real Madrid chu santo tura ngai Dani Carvajal chu senglu antum do na aton riat nei te chu man tangkai antum ne soi ane kan riat ang hian tun hnaya Arbeloa chun Carvajal hi season topa acho tur thu asoi ni hin alanga Carvajal po hen chu san apoi tilo ni hin alang bok hemi wang hen club lian tam tak te chun ani senglu antum ni hin alang chho me ka dalot chuak tur mun rok lo khatu turatan United thian Carvajal hi an senglu mai te po arinom English Premier League noi che EFL lampoi ni jang khan dan thar chu an ron rot vele ta an dan thara hianin Premier League kai sang chho thei tur te chu playoff khel phak thei tur chen chu an ti tam do ni hin alang EFL lam chan an format thar tur hi an ron phara amai ro chu pom ero ala nilawa an soi ho huna an pom chun he dan thar hi man aniang an dan thara chuan tei bula pakhat na le pahni na team te hin direct in Premier League an la qualify do na hei chu ngai ang hin ala kalang pathumna tanga parukna chinin playoff an khel trin kha pariat na thlengin an ti sang do na an kalphung thar tur hen tei bula pathumna le palina te hi playoff semi final lut cha an ni do na pangana parukna pasarina le pariat na chin te chuan playoff dang an khel le phot do na heta chak jok jok ten semi final la pathumna le palina team te kha an wam chon le theidon ane chutiang chan format thar kalpui antum ni hin antar lang Chelsea lampoi ni jang khan thu thar dang ron nei vele ta hin goalkeeper thar chu senglu antum tak tak do ni hin alang ta chumi tan chan Brighton team tana inland mek Verbruggen chu senglu antum do na Bart Verbruggen mana hian pau million somnga vel po the chu antum do ni hin an soi
hemi chungchang hi ni jang khan team tok le tok sport te chon antar langa tun din mona Chelsea lam hian Verbruggen lalu do tu hi elpui tore ro an nei do na Bayern Munich German club thale ro pui zet chuan ani hi senglu an tum thu an lo sei ve to bok club pahni te hin transfer kong ka lo in hong tura Verbruggen senglu tum hian thei top an chwa dun tura ngai ane Sandro Tonali point thu thar aneya club ho tu hnena chua dil na athe lutnin football insider chuan atar danga City emo Arsenal team apan mai rinom transfer kongka kharta ka khan Tonali hian dor tu anei nuala ma setlap lam mai ba ka ani hian chuatumna anei lo thuin alo chang ane transfer kongka loin hongle tura ero achwa arin oma club ho tu te hnena po adil bok Champions League qualified team zom adu do na Arsenal emo City hi apan ngei tura ngai ane ole hatichin hatun rumatan chon nile tamai se clear tu te ka channel min ngai lutsak thina inchunga lom thuka sei tak meu ane like share le subscribe te min han ti sakle taula hype te po min han ti sakle ta zelula thu thar ngai nom tak te nen kanin mo chhaule zel donia